कम समय मध्य ये द्वार महाप्रभु धर्म द्वार उन्मुक्त कर आगे जय जगन्नाथ। हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पमंगलो मधुसूदनम् माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधवो नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् जनार्दनं हरि कृष्णं श्रीवत्सं गरुडाध्वजम् वाराहं पुण्डरीकाख्यं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु आनन्दं अजमं रामं हयग्रीवं भीमरोद्रभवोद्भवं श्रीपति श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दयितं यशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु आनन्दं वसुदेव सर्वज्ञे सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कुटस्थलं चरं ज्ञानादं परमं प्रभु त्वानुतत्त्वम् हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो। श्रीपति वैष्णवाला शैवानं भैरवश्च पशुपतिः सर्वशक्तिः तत्त्वं च शाक्तं बौद्धानं बुद्धं ऋषभं जतिवरं जैनं सिद्धान्तसारं सारं नीलशैलाधिनाथं नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगतां नन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय नीलाञ्चलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः ॐ सुप्रकाशमहादीप सर्वतोऽस्तिमिरापः सबाह्याभ्यन्तरशुचि दीपयं प्रतिगृह्यताम् ॐ नारायणं नमः नारायणं नमामि अच्युतं केशवं विष्णु हरिसत्यं